Tisi na wag Seigilkhomna zo si ama sapinin chibay kahin bolove kaimin ahile thinthang hokim tuni khwa tisi na wag Seigilkhomna ihin ki hopi dingu chu guest ahile pu hezang misau social activist abangle ani nahi pu pauzakup guite keso president dilhian NCR abangle athumna pu golang seilimang hokip ama hi tu le tua kohul information secretary amo changthum to tuni khwa hi Seigilkhomna hin nei diu hintin tuni khwa Seigilkhomna dinga topic ka hin chu so hi le from suffering to self rule abangle the people movement for separate administration ti topic mangcha amo changthum to Seigilkhomna hin nei diu hin jan hi chun kejet si hole eho su group UPF ke noin su extension hole national highway 2 ho hondo na agan ne win chiji chun ke nyang nyalin jang tu le tu hin press release ngalang ka ki choin cho chung chang thua hi tu ni khwa hi amo hi sole representative hi uzang le public point of view analyze in bol du he ti chu ama sapina he sa na ka hin nei hin tin tu hin thu do na langin anilu jing lew han jan hi news so he so ke diu hin Celaya ke first question ding cho hi le ke question hi point chi Mipi ten an than do ba collective question hi in ke hi a voice a hung pang me ke hin tu ni khwai a thing thinga ga sei dinga chu Celaya question ka do num pin chu a first a hi le queen ke jat si le su group hi mandate a pi ham ku ki te zo sia dinga negotiate dinga chi ka first question hi in pu he jang chi chung chang hi nangin ipitinin don thei diam abang le ingai da no sei chutin tu ni kho hin discussion in hang pin chi jingutin ka first question chu hi le ga repeat kin nge ke ja chi le su group hi ku ki te zo sia dinga inter kuki population adinga coin mandate apia am hoin e ho zo se representable ham ti hi ke question ma sapin hi tu ni khwa dinga mi pin het mum jia kan do hi che Hello nga khat về intellectual group ho to patau ko mo chun dike pila yung apangin ilang chun may sa intellectual group yung apangin ke ho intellectual group yung apangin kaya may sa hon asay la ay tong kapien chu no na bang panaw hi CSO mandate nei na nei jin yo hin mandate nei CSO ichi chat hi kanai poverty ta dei to do to ito chun sei leng ke jet si hi tam ta ve ichi ya man na ga group ho bai khom na in fall la awa hi ông lo sin ta bang khada hi cha hi ama tribe wise representative hong hi Asia chu ige lo he Mipi in tribe by sa ko na chu ahong ngai de tribe jo se yong chun support na chung chu na chu thu nei na api ti chu mi lo se ta sa nin cha chu mandate hi tribe by sa pa na hong ngai ki loi khom na chi ku ki jo council mandate nei ka chu sim do ba chi ida ta sa no hi chi jong chu a hi hi chi CSO level chu lang han chun amended power to boy ka support decision ala dan power to people favor ala onam ti power to chong tam ta sai lawa chu ke de si wang chu right way sa hong hi ya cho try nan ku kin pi chu e ho in effect body an event malin pu chu ma lo nam ho effect body an ya ni effect body ho yang chang hong represent na chu mo chân chân su people's mandate này thì tôi ghé là vậy hiện đó là su group họ hi xây cái này là su group họ hi people's mandate này organization thì xây đi hôm anh này bôi thì xây đi hôm thì bằng su mi pin lòng này ghé không một tin ở dưới su people's mandate này chắc hiểu lệ people's feelings cho hết thêm điều also dan ho hi ba na le people's mandate nei hi wa le people's feelings so het lo ta bang win til so na hi bang nam ni te ko ma ka ga sei nom chu it will be too early to judge
the book by its cover. Thing le ha cho cover se sha pa nai cha cha le chen board hian thei thil hei ji chen a content ho choi kan deep analysis kat bol tin chi dung le cho am ho cha lo hi nam pi interest a hi poi ti chu whole chin ma sau chu ta ting le hin judge ki bol to le han pa ti chu ka ge lang khan chu sei ding in alam kai ho kitoh pi ding in ama nong sei chu people's feeling, people's aspiration hi hon iti lai han leng it kum ja thong de katin pi di hati chu sei jeng if they have to be taken by their word they amo chu mi pi ading ading jing da na hi ni achu ba na chu mi pi dinga chu ading jing ba hi le mi pi ti da na chu mi pi lung thai no na chu decision la ti chu question do ding ano tai asia chu mandate nei ho chun mandate power pi ho lung thai na chu decision la thai no ba hi chu mi pi mandate chu e ho ina la isai jik na lai di chu na daga se no he sarkup nang in chalaya cho suggestion na nei honam nang nien cái phải amma san ito ba at thai pio pathian ka thang wa en gap south ta ahong chi tan avela nam pi thu se khom thei dinga tc network nge ne hin gya ro je ben tc network cha ke ba thu ka sen he neu khat clarification ga pi ta ding nge cham khat kong thip lo na hi mi pi hon ấy hết thêm bị nhà cái gã đấy chứ FIR cái chung ho gì thiệp cái hiệp bộ yên ta sẽ thêm dừng lại làm rõ cái này kalson ta ra cho trong khát có không thiệp hiền hiền partly chỉ legal case ho gì trong chứ hiền thôi vậy nên primary cause vang cho FIR gì chú không thiệp cái hiệp bộ thêm dừng lại làm cái nào mà nó khác ya chứ nếu khác trong không thiệp hiền là thiệp mang giờ đinh tí chú hi lâu hi thiệp mang giờ đinh tí lẽ tu ni khô hi chuyện discussion nào cũng phản lâu tiếng hi cái phải ok con mandate ấy ho mandate cho ya cái say ho SO là cái agency ho hi bihan perceived mandate atata pai lo cái statement khắp cái xem cho power flows from the barrel of a gun kiti banga ho ke wang chun biha mandate flows from the barrel of a gun thalin SOO te mandate api SOON ke je si te mandate api aman he koi macha mi pian mandate ki pelo ya cho aman ni ki phatsa tu dan dana ji cha to banga ki lung to ta kalson le on he ya cho Mipi mandate khát chana này thon po này thì cho ngam pila ka se no me tam se le um poi chan to ka se no mandate thua sarmang mandate thua na se nu mom suggestion na pin mom chang khat chang ni ga se leng to president pai na se cho eso ho chung chang a chu di ana ama ho hi anh la ke je chi chu pu he jang ina sei banga chu tribe zo si represent a bola hung ki hangin tin a hin ato do pa wang chu very questionable a hi ania chu di thawa I chan game khanai banga tribe zo si na represent thea la chun ama ho hi public mandate chang hi win ai wang tunia zan hi awang hi hong sei la moi ta masanga pa da yang hi anaki he tai tu ni kho ta bang hi a thun ding hi ki he hin ga ki he sa na ga ki thim gao sa na lawa at least chilaya to si hin ki he hin ai wang a thun nai lo ya chong thun ni kho ni ki nga jing a hin a sei be ji jong chom lo tu ni hong thong in tin ani kho la hin expose hin te tia hi ani kinga ajinga hin aung thungin tuin nampi hi asu ne wo he ka tin alang khana
i demand pau i din mun pau i suffering pau i gen theina pau he kol le vai tam pin jong ngai lut na nei tai hung ki thu pin ho he e ho le hoi i ga ki su nia wa gu hi lawa ama ho yang adia eso ho ama ho at kam cheng tawa ki sei tv screen television telecast ki bol youtube ho a sei no to adin munu hi ki tu lo hi i pi se yong le ki tu lo azole i pi ja ki tu lo hui lai lai chu ki tu lo ham ti chu point hin sei naw te akutia le tu ni he current news topic hi jin zan hi topic chon ni lu jengutin su group mon ai ti ani dal sau su extension chu an mutawin chelai hin thil tampi o min na first point hin chi pai pai utin territorial integrity of Manipur ki tipin hi 2000 in apada an zui to pe o hin tu ni in su group e hoin ga seidinga chu political stocks dinga ngan sina in e tewin chelai point pin hi territorial integrity pin hi tu ni chan gya tripartite tok hinalai hin na bipartite ai point mai hete to kinup to na hi chi territorial integrity hi am hoin ipt demand han lang hi le separate administration Manipur su ke na ding hin pan ala thei na lai divem ti hi very questionable rate na Mipi te hen territorial integrity hong ki ti le Manipur su ke lo di ti na hi tain chi chung changa hi ep ngai dan na nei wam ti langa galut ki rutin na territorial integrity eso hi Manipur gamadinga integrity ahyo ya ho na madinga integrity nei lo pe hiwe amo hi dignity kho sa zo hi jeven integrity hi me leite Manipur te adingen 2005 8 ti ho ban hin maintain ingun ahin maintain jeng dan jo mudo the 2019 na anglo cookie war monolith itun chung chang wa zo mu chen thena nomin ja chun integrity and maintain jeng now jo mu thena men integrity jo dignity na kheluwen tu chung zan hi so extension zo avelin integrity maintain dan jo hom ki tan he as long as integrity a maintain pichanwa ama hodina dignity a ki maintain re ama hodina hi dignity to integrity chi khom jeng hi e a hin la application cha chon chon hi integrity chu khulanga me ni ti ading Manipur te ading dignity jo ama ho ading he ya chu chi integrity to dignity ka he ama he ki hel chom dan hi we a hin ama na se yo khun Constitution of India Article 3 akun akisaya kitchen tain gam khat chu kilui ke a alula gam ni gam thum aya ham khat kilui ke a nyaw lui ke a gam khat so the hi ti ho bo han asai men he chen tar chu angol hilo he state jong angol hilo be hi it ho chu happy in SOO agreement sign bi nai sai ponte ezi chun chi integrity elole dignity hi amo adinga ki help somna pata khana hi in dignity a he so te he ongi sai do he to azong ichi dignity a maintain nomji of chun kem jong reduce a bol wen he kem hi reduce and bol do hi ahin bol do center chen to a sagi hi sa jo amil ala be ding a phallo na center mi recruit ala recruitment a bol be ding a phata lo jo a khut ti le to a sagi a reduce a bol wa le mi him chu hung ki ti de jo hung thom de jo dam thei ta be o jong le a pang lo jong ai ti pe hung de jo ti chu khat ya chi politics a jo ahin su neo be do sagi a ko na li nga li thum ni khat zero hong ki chai do he chi dignity a he hong ki chai do he a so wang sen on ta he ka ti no he chi dignity ha ho sa ba se ben he e gama ding en wang e ho e gama de integrity nei da po ka ti no ben he integrity nei wa he le people's mandate as integrity me he
lam kai ta khat chu a man of integrity ki ti na women of substance ki ti khana men a man of integrity ki ti khana me ita bang leader ha ho chu a man of integrity he ya chu e ho as ho leader ho he integrity nei lo hi ve ti he pai shala phatte cha ke mo ya ji chu e chi integrity ki ti hi mi pi akuna draw a ball de he mi pi to ke tong kai san the na mi pi to ki relate ya na ato awa la integrity with that he integrity at that thing le dignity on side ayan amon dignity jo first ako is even integrity among ta ne ya chu dan hi agreement hung sign chu integrity man na he o inam sunga dia Lunggel chu lo the lo bihim mai so ki ba lo banga chu lunggel chom che hin na lunggel se yo hin cái lùng đón thật vang chu cái sấy banga chu mấy lệ hòn ấy ở sát nào chu kem tiền lệ nó vàng phật nào thì you have a CSO who have the mandate of the people agency chu hòn mandate này organization phật nào chu cái này như vậy chu hòn cái thằng sẽ cái hòn chu cái này có về có mi ham kyong hello UCM ham kyong hello tạm tại cái loại không là điểm sẽ cái này hay chụp bên chu mandate này ham thì chu mà lùng đông này anh nhìn nào chu nó mòn sẽ nào chu Dilia intellectual group họ có kiểu bên, if you have a demand of it, cái kitoh to và cái hỏi cái bôi về cái we are also confused. What is our demand? Nó họ actually cái chị sẽ đến là demand của separate administration, duty with legislature thì cái chị sẽ đến cái họ cái chị bôi thì cho mọi cái chị ta đến chất lượng phổ ngồi bên. Hiện bằng sẽ lúc ta khát chú mandate này ý kiến họ thì are they just a pawn in the hands of the Sioux group? Thì độ thấy lo ta phải hiện na. Anh na chú mandate này hiểu là if they are really serious about our political demands, bây giờ chú Sioux group tập bầu chun, Sioux group advice about chú chặt lộ gì vào trong chú độ đi ngang lom ta hiện. Chúng ta tiếng lệ Sioux group hiện lang cái gì yong le ken ka say ni they are too obsessed with the school board cricket match and lang football match yong le school board rum cho na a school board who Mipi hin a school board ke ve lo cho Mipi in a fila ki chi mo ki ve cho to ai amo hin school board la ya ke si hen lang Sioux group yong school board ya boy piwa a fila hu pi ti ki chip dang ti thì again họ lâu và cầm rồi nếu bên là xây dựng UCL họ không chụp đủ chân CSO cái hệ thì họ nó sát tận còn biết cái bọn chỉ thì con nung điêu con nung ai họ thì ngài thấy phát triển đến thì họ sẽ dùng lệ cooperation với điêu anh ấy cha FIR cái bọn lead sen lang record sen lang victims họ yang biết sẽ shoot tổ điêu UCL te hong điều hen chi full cooperation bond điều cái tiền đấy và thì lung sẽ chọn lại hết thêm cho khẩn là như mấy hệ vàng nên năm sang ego bồi pi do anum to si chunga tu ka hết cho nên cái sự chú ok na lung nút long down tu mà sang incident neo di chun nan te hong le năm pi interest at chu ikoi sa take điều let's keep aside our egos and give full cooperation because he kununga ding ai holding it's going to be like a very strong point where the world can also justify our demands itu kasi le ay go po ipia ipija at hejang misaw chu amai ipia ma main content tipo boy pio num chu tu na pi se report ong do me sei te thu lal dan hui vậy na le ti sa pong lắm cái chú cần gì đâu vào ngài chú ấy tỷ lệ khớp tỷ đình họ tỷ chú anh ấy mua sao chú chỉ chú đến số là để cái bằng các bà chặt tiếng alom ta chú cái student organization họ là nga in pium ta ya họ patch body này họ gel ta ba lo phana chú cái số họ to chẳng anh cái thaya chú anh cái bội cái số yang tâm ta không đông họ tha dùng mà pi bên anh có tha ya
zan ha li na pang mo pa chan na ka pi na pa na chun ka sei nom chu tu nya chu Mipi igol pa chu chonding pa chu ilung thema kwai di hina ai ba nga ipiti chonding am ti pa chu ichi strategy chu very important chu ichi fila chu ichi dan pa strategy chu yo hin important sa ki pilo I mean thu ka sei le ngai tau ya date to say chu final hai ti ken thal ka choyen nei nil thei lo du ti ta bang khat mentality nei pa hin chi i fian nau masat pe ti to lan chun zan hi zan hi thil so chu ya ke wang chun ai pi le it will be too early to also make conclusion or judgment ka ti no tam khat hon jong study ja ba ta ting le cha chu tham khat analysis bol ba chu ta ting le hon jong in depth understanding of the contents of the agreement ti don so kai now chu ita study ba ikho limpi ba deep analysis bol jo ba it bol jo ting le conclusion ham lo le judgment khat i bol ba phadiam sangai chema sanga chu i bol ba le I think it will be too early ka ti moment chubana chu chu ka saitan match via chi ting le akichi mo ko ki ve cho na askichi mo ko akichi dan ko as chu ku coach spine ama strategy dung ju ya chu game hi chi cho coach spine strategy a same hoi lo le fail cho tuna chu cha hi su group man lang ke chi ho yong le strategy hi bil lo wa ka mo cho nếu cái này xây dựng Adivasi group hong doan Adivasi group chu Adivasi chu India the national organization ka is chun ho chun if you look at the numbers are chu koi ma ti thin na chi yong ke lo chu amo ho 20 plus lakhs ya ho 10 ho bet chun chu if you look from the number perspective because democracy chu number ngai ja chu ho number chun government chu sulin do pon te chi chun India pumpia thinglang mi kilai khom no to hin ki tho tin so ling tin government has cha sao ti ho strategy kha ong ki khat dole ke je chi ho yong chun tu chana he space ap lo cho to chun ke je chi overtake body ti we don't have that mentality at all ani na chu ke je chi chu chop khala thil ga body tong ka gen po hi chi platform hi ke je chi chun strategy chu abila hele hi chiong hi one instruments to leverage our political demand ka ge hi ala jam hon su group min akang til akang avome til avome ti chu le what is the kind of mandate that they are that we should give them na athum na ba na chu jania chu close ni hi there are two important clauses which needs deep analysis. Number one, the close with them tile territorial integrity of Manipur chu ilang ki hapusu ilang group documents ki pusu pem tile kichichu akila do tile if at all that cannot be deleted chu overrule bon na dinga na puso ngai kitijo ani na chu cessation of hostility free movement ti thu chang hong hi mong hi mit kiti chu ai cha chun jan he chu close ni chu territorial integrity of Manipur khat ani na chu negotiated political settlement under the constitution of India in time bound manner chi hong jaw tha ki ni chi te ni hi hoita a hi mi sam ho chun emotion in thu sei hen lang chat lo long le at least ho intellectual group ai lo le tempat scholar ho ai lo le educated ho chun chi hi conclusion kang chalai bon masang wa chu hoita tadi khom wa chi chu pi ham achi ti le pi ti ham ti pai hoita analysis se bon wa chi dong ya chu step chi diu ka de se aji chu da ka seitan football hu iba ting le apalanga ki ben asunga ki chi mo hu kisit cho ati kun carry bon ti kun pass an lang ti kun pele goal lu dia ti khu isai le ki team cho from outside perspective ma chuna
ai na fila chu ai tai ga lut le ki chi ting le ai yong chun min pula vi hon ai shit ki chu chiong chu da lo chu chia chu ai pi le ka sei chu amo yong hi deep analysis ka ni kom pi wa to chu number 1 a MHA perspective ma ding chun ga sei leng amo yong chun alo thelo wa chu manipula chu two communities at war buffer zone ale amo ding ayong chu a political success a political success ding chu alo thelo chu MHA ding chu asia chu kai muda na chu territorial integrity of Manipur close pa chu akwai denwa hi kile dole hi chun mai sai ho jo se hi anh sulo hangin boy na asang zo dem tia ala hang na mai assumption ani na chu kinep na kit ding kha chu le negotiated political settlement under the Constitution of India in a time bound manner ati a close a koi kit pau hi pichit na sata kinep na sim kit ba aji chu political settlement kha chu under the Constitution of India in time bound manner a thei ding ale Constitution of India chun in nowhere of the Constitution territorial integrity of the state cannot be altered or cannot be changed chu ga sei lo jo territorial integrity of a state is not sacrosanct whereas the territorial integrity of a country is sacrosanct achi ya chu Constitution article 3 no ya chu under the Constitution of India chu hi close chu ai koi pi ba hele political settlement under the Constitution of India Constitution article 3 no yang chu boundary ki change thai state kha chu rename ki bol thai ti om ja chu hicha hi check and balance hi MHA ho ki chi moham chuti lo le ei hon jong mei lei ho chu chunga igin mo check now mei lei hon ho chunga igin mo check now situation kha thei siam pi ham hi study lo ben ko ka sai na achia choi pi hele amo dong hung thung ta di men tin pi chi hi hoita mi pi to deep analysis na yin angai ti chu ka ga sai do no Sarmang itin gelam poya jong sai dan so peace khat bo hiana ipi futilom lo ma ga study ga analyze ding thil tam ta yang hia kichi sada ki ya sa pau sim thei jo sin i he su ke diu hia home ministry nan ta do pen su chile asi chai di point lunggel ke ba lo cha hin akichim ho yang akichim ho lo school bo na yang i ma cham lo defeat situation a hin to a ti chu ama sapena preface ka ga asai hin tu chunga thil pha khat bo su hin thil pha khat su to transparency masanga lekha SO agreement ho ipi ho asunga ipi ham ti mi pin koi macha na het lo hin Manipur integrity hi anium lo ham jang hi that mi zo apa hi activist ho opposition ho koi ham khat le nin a hin sei le to nole UPF lam kai hon jong a hin sei do ai chi cha para chu that mi para chu level chu ma lung hi ta ve union territory bo ki ti tai masanga chu kinung chi thei ta lo ding ai we have passed by it chu ai cha chung kya het pan hi bo chu masanga chu kui ma ni sei do be lo chu ma ai cha para chu hung kilap mo in ai hin la aphan na kha chu transparency at least ai chang hi MHA in gặp chi mà cháu đã hiện tan ta đó mi piam chơi pi reason based known to them in ha het pui anh là chỉ cho transparency pa cho aphan khan hai kilap biam sulai changa ki kilhem mai lo le kilap na yang hi ta point open ta transparent tai bola le chun kizu tabanga hin na mi mu changa kizu tabanga la the hin kilap na ini tiu chu chi pa yang chu hi ta lo me the nei la masanga cha phat na khat au men to iti ho hi adi lo ho hi sei le popularity de fame de piam khat dan in demonizable jiven tia chu tampi ka sei nom lo hin a hin la
kin ka gyal khat chu Mipi ho hi educate neu khat I bola information hi nu mo hi hi sa ngai hi tia ka gyala chu ka sei hin aban le point number 3 a chu ajo apu he jangin first clause a clause a Manipur integrity kitito second clause a ipam political second clause pa khu ha political Political negotiated negotiated solution within the constitution of India ti hin ai chilai khu negotiated solution negotiated ati cho itia negotiate ani bolham velechun before 3rd May union territory hilo cho number 1 na interpretation dinga cho number 2 a cho kinep na khat ipi o hin hinge kinep na akoi hin hichi kinep na hi ibon chawa hi velhum to ko wa kinep na koi koi yeng du cho an su ne ho cho kinep na hi to hi popular government hong ki form ding ipipm political gimmicks aza janhum ding hichi decade is adam forever ang chi the zo la cancel jang ni the ki chai ta chu aji chu chi ka sei chu negotiated solution atia la chen pass ani ki negotiate solution chu ipm chu hitan tin ai chu thei atia ki nep nei koi pi hu chu cha chu I move forward dio an sei ki dio hi ai pia ki sei wanga chu mai le ho mi politics power and ai ho to comparison I bola le relatively ho ai thau lowa ti de ai wanga chu abana hi chi ki na le hi chi sang chi mu ki lo dio bo chu hi ja chi ki le dio I bon cha wai I vel hum to ko wa hi chi process ai ama hon e hin vel hum hi khat hi ya hi chi ki le ikizo bol ikizo process wa hi I hole ho mi ja nam khat yung ki tha tu ri chu ai chi lam kai hoin a he lo jang hi lo pi cho I wang sin na piano hi I on kilit sa na tai lo hi mila mi hi le kha chinghan lang thim han lang ai lo la gam pa ma foreign ai abroad a prime minister is to best friend hi jong le om dan chu colleague hian lang acquaintance hi jong le ami pi sentiment ami pi ko ma hung selin ai lo le ngai nat na ta nei sentiment he thim ho hi lam kai phai cho chi tam lam kai tam pi na he lo in chi ai mi he za a thi ba nga ya po na thei lo mi he za din ka na to ba nga ya po na thei lo tu chana hi ne lo chalo wa hospital a medication la samja thi azai wa wa hi apo na thei lo in isopiu alu kitana hopala aki khai wa nga apo na thei lo jo ai chi ta ba nga ya signature ko ai thei oi kita bangi nup na ding mo ngi lo hin se politics se chuma koi tang I thina oi thogim na pa hoi mei lo to cheng khom thei ding a soi ga kai thei lo pi cho ma sa ka ni se cho social media lam za thang ho ta bang ho hin mandate anei lo hin ipi se yang la ki sa boi ngai lo pi cho tu a cho ta bang hin soya kaya lam za thangin ka kai ta to ku ha thu la di to ai amon soya kai le chi tai la problem chula kiau sum chula tension num chula diversion tactic hi bo cho lam za thang ho tabang thado phung le chang to ai hung kho sin lai di cho a phunga chang nang ho khu chi phung ki ho khu chi phung nang ho chi tribe a ti ding mi pi ho in la ngol diu ikina diu a chung dung di ki chu diu ai chi pha le chun chilanga political aspiration cha chu maum ding ai chilanga ai hoi iki thai diu a wal be se tai ti pha do le iki submit over so extension ipm an extend over cho chun an controller ei phung le changa bu hi win amo ma ma nyang an ti me the cho kila na nga ni bo cho chi in ka thi ma chilaya chun cho to ana cho to mangin an sai banga chu if the Sioux group are really serious for
finding political solution to our problems. Then there were times when we asked them, it's high time the talk must be led by the people. to hi Ichu to hi question thil on khat yang cho na. to hi thil khat Chia chun again say sai the ding out. Chia chun doubt không chỉ build pen na chu at one point of time mà mo chu kita san chu. Ani chu say ule. Ki hon process kan pat ba chan kan chiu hin. Ra chu ki hon ka bol jo mo ngai. Ki ho kala government ko ki deal koi umam. Ki ho kala from government head changing. We can read their minds at you cho. Ale main the bigger picture chu solution in nei diu pa chu chu thu pi zo chu ko na lam kai ding pa thu pi lo na acha chu political settlement in nei diu I demand will for diu pa chu main issue here coin talk so ali dingam ti chu main issue hi lo cho am on say chu ki say chu pem te even pa jo ko min rong kang po pia consultation na chu Mipi hon talk si hi ta binga tiule chu it's like reinventing the wheel at you cho ale I say don't know much if they are really serious momong wa hele Mipi in a lead na solution of ding ala non bolta min ti cho say ngam ngai chu Mipi ja chu ki hot momong ati jim ham na chong chu question ka the aji chu to I say bang wa chu ani ki na chu pham ti le 2008 na agreement na chu territorial integrity of Manipur chu ke lo di ti chu an close anom pa chun 2023 third May ti chu ho ja cha mon se chi chu a bei tai si tai a bei tai chi chu ki pom lo hi tai ti chu ai wanga chu an se ule ki kinek lungmon pium ai le jania chu territorial integrity of Manipur hum kit chu chiwang chu big doubt Mipi in talk se lead hen itia anup lo na ba ma chi hung leom kit wang chu I think it's high time Mipi on transparency au me ti ke pa bang ba chu change bang mo om ding chu dei wa in thun diu chu dei ba le talks lam ka hoyong he khel phat ta lo ham Mipi feelings Mipi sentiment Mipi aspiration dung ya chu achi lo wa hele amon jong give up part ki lo na a hin jo ka sei chu hoi ta khat ve amo to ito khom ba deep analysis se bon ba chi dung ya chu ichi diu ham mai lo le khat la khat ki ja to lo hela chu thili bol diu ham I think chi ten ya bang chu we must decide chi lai ka hai na a problem here chi ama sayang kan ni se ya a market zong a idea intellectual circle jong hi monopolize a bolo hi cho a institutionalize ta cho kichi dominance pa hi ai ti ja hi tu aya thinga ipo nat wal ja ai se wanga hi ei ma capacity a hi phi thla le thei thil tam lo pi cho ai wanga chu tu chunga positive khat hi eso group mola jong hi nam pi hi amit hi akapi theimi na lai chu angai nu ta mi tam pi na lai chu to ayang hi ai wanga ama hoi chi decision making ikhada hi panglo chu that is the problem ani na chu hi chi hi tu chung a nature of problem conflict hi velachun mi zo si hi I affect hi chu chi ji da hi tu I bui now kalwala hi intellectual educated tampi mizo si engage sa hina hi khalo hi chu chi ja hi discourse ong hi tabanga ya velai nei the hi chu ai ti ja hi ama hon ana gelo hi masanga I problem resolution ho ni velachun ei ho bui na mo he government to ki bui na ho hi so ham khanin signature ga kaya la ki chai jing cho ai lo le cookie in pm khat da ga cha signature ga ke ya to ai ki chai ta ti le ki chai jing cho ai bang ai tu chungai hung chu ti lo di chu tu chungai chi lo di chu I changa ai ma individual capacity ai ma ke bol thei lo ding ai bang ai it's going to be different this time number 1
ipiti hong so de ham thal tamintin eso hon jang masanga tabanga ade dia abola ade dia impunity with impunity. I don't think so, because there are so many actors. They will want to join the match, the field. Hung zao di wahin. Cho hi akui personal mi ki tong khat hei wahin. I cho ya hi nu ngai. Nam pia din pi ngam lo wa government noi ya ku nu wale ai cho ma to he e ho sung ka ki bui ding a hin government to ki bui te ho ki bui po te ti la thu khat. Government to ki chamu winge ti wa ki chamu wale e ho ka e bui di wahin. Ade wale aboi di mong. Number 2, tu chunga hi Mipi jong hi chingai ta chu. Lam za thang ho tabang tribe issue a phungle changa he ka gyal da na he hung ki ngol sa lo di chu. Cho hi diversion hong hi ale eso ho hin ilhep theu bia. Cho hi a problem a hi lo min he cho ji chu tu lai chu chapang education, science, entertainment, football thil tam pia lungthimi apoi mo pena sa cho nang kui upa ne ya nang kui nau pa ne ya apoi mo pena mi na gyal ta lo chu tu lai 2 cha he mi van thamjol kalai ta cho nang kui try ma kyang ka de yom le peite ka kila the cha peite try ma ka kila the ka de le vai phi try ma ka kila the cha chi divergent tactic wa yung chi lo di tu chunga he chi je da cho chi a problem we so in stakeholders or in serious ta la nga ai athum na chu pha dang resolution dang om pe na chu CSO ho to a chu ke je chi hi I bon chawa I represent ho he ki ti yong le kim ke ai kinuk to in ani kinuk to ju ku kin pia kui ya bona kinuk to ji ya chi ke je chi hi mandate ti wa nga he apu tu chunga hi achang sia hitabang Mipi de lo ga tu na le adang ho stakeholder ho ya nuk lo le chi di lo dinga cha khata san thawa ai wa nga chu MH in aji do he ta ya official la ta do he ta ya I ka wa hi buina da ni ti wa le ke ja chi ki resign ding gang tala resignation public resignation a bolu ngai na mo in public resignation aji chu so in a bol diu dol Mipi de I bol sa thei ta povet ya resignation a bolu ngai chla pasal hi wa nam ngai lu wa le bol ta to tino yon pressure bol win press conference ka bol go dole itu tamo win chi ka bol go dole itu tamo win ka cha thei pove ki akaka na pove ta ki resign ngai chu ki let them resign achu tia le atha hungum di chu at leadership tha hungum ding yo ka ikina ungai lo chu ikit ha to ungai lo chu thisan pamai chu mi jeni wali thiu ta chu chi ji da chu ke ja chi ki resign ding so in explanation a bolding lam kai thai ki than diu ki that lo bi ai chi jom diu chi chui bol lo wa le MLA ho in jong agu a so ho ke ja chi ho sei a support wa le inam hi kin chi ka sei manai tha mai thiu chu izu mai thiu chu possible doesn't matter ai wanga abana ding hoi tam piung thi be ri chu thi ja di thi diu chi de hom u ye jang bong chu jan khat ka ma do a kei mang thiu chu thi thei chu I gamu wa chu ai wanga chu aban hungum di chu a phunga changa organization chumai ti chu ki thari chu me chi chu no mo ham chi chu phalowa let them go ahead am ho discretion ai let them do whatever they want ai wanga chu to a solution wa ke ja sin kang ta resignation public resignation aboarding so in spokesperson ten in explanation aboarding we cannot bullshit nobody can bullshit us. We cannot allow this bullshit to go on. Face na lai choi lung thima he. Thopala luchang ki khai ho inu mei ki su si ho hi face na lai chame. A hi nu ngai chu chi. chilai chun tham khat ga be pai ki tin pu he jang la ya ka do nom chu chilai hi
hin sei ki jing in lang territorial integrity of Manipur ki tipin hina chipin noya pana hi tu le tua hi su hi political stock masanga doctor silin ani sei pin cho hi le su extension a ki chai pha le political stock ki pande ti aman ani ha sei pin hin na tua hi political stock hung ki panding in Mipi te koma ipiti saidiam hamun na ni ne tua hi su extension ki chai tan political stock si hung chi han lang hi le territorial integrity of Manipur hi soi abol na pinu hi na ichan gen ahung effect zo dem tiang hi nan sei be theina lai diu ham advia Dr. Seilin to kitoh a quote to ama to say ken ki quote ta ti le ama na sei chu yo ho hin ta boi piu hi extension he pon talk sai a talk su na dinga chu extension chu nai it's a no le a due process to government follow te hin a due process dum ria chu extension chu ding cheu ta ting talks ding he ji chun mi pi hon talks table chu khai bei song wing ka ting ai cha chi khon jong ka din now chu UT with legislature hi strong ta ka din diu which talks of la le bang cha chun mi pi hon beside bon ta ba ti cha chu a ki ge chu a chu ti le ichana hung chia talks table cho sunwa achi talks na dinga chu extension chu to chu abolo hin extension ahung uma talks chu to sai dan jo le I mean settlement under the Constitution of India within a given time frame atiale ichi time frame chi ipisung ka ajam popular government ki form ka chu ichi settlement chu ding ham president rule paka hi ki bol ding ham na amana sei chu le khatbia sei chu government ni jong solution khatwang abol no min ichi solution chu popular government ake form masanga bang abol do no ma ji chu popular government ka chong ki form ting le hi chun itiong le ado dal ding hi he be ja chu president rule sunga hin solution itabang solution de bang chu ake pon khatwang abol no me ati hin chia chu kei la dan chu the way how I take chu le a chu ti le to a chu talks chu khatwei hung han lang hi chu dung du a chu mi pi in decision la ba padam tiong chu ken ka ge na aji chu kei la dan jong chu a mi pi chu so tin zat bo nu tin people's movement tin khat jong lew han solution chu talks am to so we are going to reach the same level talks khat pi go to talks be ha chu government chu solution same below a mi pi ke mo so wa gam lei set hita chu a ko je chu ya chu solution chu mo om below solutions will be through strong political will and political decision ngai so political will and political decision chu talks are chu de chu ai chu ai ka pha to di wa chu ai pi le tu chun chu group ho chun talks of the ding extension he ki poi pin extension of the talks of ma hi cha chu ka din now chu ka fail wa hele then mi pi hon chun decide ta wen ti ja chu chu ki nga he thang fa sai ding a chu na atwa chu close to territorial integrity ke thai lo ding plus chi number 2 close negotiated political settlement ni chu hum om me tong le chita bang a chan king ai no me masanga yang chu hi chita bang thu ki sei ho cho ani king ai no ma tu ni kho ta bang ben aki expose ni kho kinga han ki tinung ki expose ta to ayang narrative story chu hum ki ta inga ki diu ngai no mum ta thil tam phim ki sei ki ding it will go on chalai chuna samai ani na chu tin ga ka dilang laya ka mudan common pin chu ga seileng chalaya Mipi lungdon na pin ta kha chu territorial integrity of Manipur kiti zo nung sanga chu amhon soya bol ta cho na amhon so extension na dinga anu pi ta cho political integrity Manipur integrity ke thailo ding he tia soi ki bol ta cho soi ki bol zo wa chu political talk sung chi di cho chilai ka chana political talk sung chi han lang hi le amhon political talk su lit ki nu han lang hi le chilai a soi bol na sa wa chu ki amho le mong ke pal ta lo di ham ti chuna tu le tua karan Mipi te question hi Mipi het nom EPT political talks chi be jang le asoi kai na sau chu amho ki parne di hung ta lo di ham ti he chlai ka chu legal better ho jang hung thei ta lo di ham chi chu ka sei chu la zo
awi lai ta chu Manipur integrity ke lawa union territory na muding close to chu vetang Ai, negotiated solution kiti chu me thak mi masanga ki negotiate chu negotiated SO te le ke si te thu sendring ka phak apa ma ye jan hia chu good boy reward amuwa ke si ni ki siam lo na extension SO extension ada ni ki siam lo na chu lo hin a lo hin ni ho hi an ya chu lo hin ta chu ke si yang ki tip che ni ding public apology ham bem kar bon jin mang ke tao han SO ozong stipend andal ho ya ta chu stipend amu de ta chu akemo akikul khu moventin chim ta ta mo ken SO ta san lo this is my personal take okay SO jo itia ta san lo tu nyang ta san lo itiong la ta san lo ding ka hi enge wa zang ye kun bon le political talk su ga kel hung tho di hin hi chu aphan lai atia ahin nai ahin I hon I bol diu po I dei po chi to I lang kai diu pai SO ho hi SO at mu angai po stipend kin na akemo akikum ikul khop chat na han ku kite politics ak kum na diu ma jam poi ka ti he ya chu ken ka sei chu SO ho hen ku kite public mandate the people's mandate anai poi amo ho mandate chu thalahi thalina pi o hi mi pe na ki pi poi mi pian ka pi he ta kan ma hi la ano no ko ta to ka accept di han da ya chu ke chu political ku kite political arena a SO te ahung lo hindiu ipui gal kai du chu ken SO te pun ta san lo tu yang ta san lo masa yang ta san lo ta yang ta san lo de future yang ai chu am ho hi government agent kita boleh ni dog si para bangai ka tisu eso ko itu sendiri kita mana ada tu dia SE movement bujula su extension amu tu another movement to people to movement amu aja Kizat thei hi sako hello kizat khu ngay tới điều khát về nó chu kizat thei te he again kan say nga ama a voice say also cái kan say kizat lo inam sung wa sao khu ngay tới điều trong trận anet hoi lo hit te cái kan say dang hiện say cùng một okay ta say le mangin an say hoang chu adi he na izat ve hum ke them otam izat ve thu sim ngai ngai sei bi otam to chu sei dinga lom to dinga lom a hin yo hi we are in a critical juncture it's a critical juncture lai ta hi igin mo na hi issue ha jing wai le I lo tin dio na poison ko na acha chu ken ka sei chu su group ho ka din pi na yong he poi na su group ho ka bek na yong he poi ai pi le amon jong e ho igin module e ho jong mo igin module ati suspicion level pa hi isan sa chan wa chu koi chu pi body dio ham ai pi hi le ken ka sei chu amon hi chi extension pi au ma talks khat bei cho ki so na hi chi talks a chu ka fail wa le cha chun mi pi in cha chun tu tan na nei ta ve ti hi san khat bei pi ba pam ani na chu to close ni na chu in a time bound manner atia le amo ko ma chu hitia transparency and accountability chu nasata e ho chu we must hold them accountable it's a time bound manner in a time bound manner na ti pau hi ipisung hidam is it going to be 1 year and after that extension again and then talks of the extension ngai ke na kiti na ding ham chi chu a hi ding tho tho le we will not accept ya hi mi pi chu din cha kya pa ham chu ti lo wa le pa chu
asai bangwa chu 2023 masanga chu amhon jong toina kai naw achata ting le anaki ho naw transparency lo hela na chi naw jong chu asai bang chu transparency me ichilang pass apa chu irrecoverable jing wa ekigin mo jing sang wa chu to a him shall we give them at least one chance where we must also like hichi ya no he mi pin ka pom lo ni hichi an ko ti pa chi ho dinga yong chu ahung strong point ta din the ne di wa chu pa chu time bound nga talk khat chu ich wa cha chu affair wa le sei bang ba chu next step chu nam pin la ba phai ham chi chu ka lung yang ka sei chi chu chi time bound hi decade khat wa le ta ya na kum som lang time bound he ta ya ana lowa tua hi hala ina asanga thina in to be ki do ya ai chi ya chu ke poi itabang time bound itabang ichan chui pi be no moham ahin kin ka se cha chu time bound pa cho mo ko ma do chin din no time bound na ti pau hi is it going to be another decade na amasa bang a chu kum som hung lut kit dam chi time bound hi nei hil chen min chi tung ju chu Mipi in cho decision la ving ti a pa chi contract tabang lo cho contract tabang lo cho it doesn't work that way khát đó ate ka ba tu ai na chi ding hap tak seo seo panelist ho yo this question ho panelist on question ki tong to te ka ga do nam chu with due respect who has ichana SO hi na ta san mo ham pe kalu adong e he na bank ya ka tipon na support na ka tipoi ahin SO de ta san na nei pa he ipiti da nam ke question ka bo no nei to do chuna ken SO chu am ho chu S I mean groups hi na chu ka ta san he pon a talks chu nampi lab representative madinga talks achi pg wa hichi talks pa chu why don't we give a chance ka ti he so group keno UPF chu I don't have any affiliation with them even personally am ho tong kina na tam he chu na achia chu ken ka say chu I don't have any affiliation with keno UPF leaders ho to affiliation ka nei poi na ahin a talks pa chu ipoi nai tau jo ka se we are in a critical juncture jo to a critical juncture khana kyu ma acha chu kigin mo na pa chu ken jong nang ka gin mo le nang dang nom lo chu nang yong ke gi nei gin mo le nom lo chu acha sang a chu chi kigin mo na te ni chu ai ni jo chu to kho ma chi kigin mo chu chi jo ai ti chu i sei kho ma kigin mo na jo bei ting le lang han aja ma wang chu i mi sa chu la how can you disown them amon nang ke it dishonorable do ken ka sei chu hitabang critical juncture lai amon talks khat chu sung bin ka ting ji chu boi zo apa na talks khat bei cham lo hin ji talks khat bei chu sung bin te chi talks a chu ka fail wa le nam pi in ka chung thu tan ati chu la a chi chu le chia chu decision la wa pa dam chu to la chi ma sanga chi petition na la ku no petition la di wa na chi ho le ho ki dong te ka ti ke hin ipitabang ilhun lo hi ei khudam lo ke in as a person as an individual ka capacity ka he cho what I can do what I cannot do ai bang to ka ga clarification mi pi he dinga ka de hi adang hi lo chu so hui lang ge ya hui lang separate administration ichanung ge dham thim gaw yang kilo ni ke lai wa ka sei nom chu number 1 in a seijingu SO ho hi masanga achi sa mi pamai tampi in ani phudo organization ho tabang cha hi tapoi nampi interest a represent poi number 1 ami zo si hi lowin a decision making body alulang ho hi nampi ngai lu hi tapoi ti chi a se yang hi lo pi chu jania expose ta chu aji chu pi ngai lu ta hi wa le to hi ipi makan na hi ai ta chu extension ayu mum je nga la chun
năm pi gal sa thì cho hui lại cho mày pi cho mày gal sa lâu cho ấy chỉ à cho cái gì Thago kan nei number two thago ma chat lo diu number two cái giật gì hi à cái design ngay à thay cái thằng ngay mi à tâm number three thắt mi zo à chôm bet level chôm mi lung ta về union territory gay ta về state gay ta về thì hi zo thua hi SO extension aki kai zo hi Manipur integrity ke thelo ding ki ti hi ti ayong ki ma chu ki hi tai ti hi mi pin a het angai ki chi sada ka ti chu I don't care consequences adang ipi kai khat ke lo pi chu nam pilam kai on hi chi gilta serious ta la lo wa le ke that taw kho lo chu nam na that taw kho lo chu ai wangai nam pi che chao de chu che chao ding a khang ni za nam ka da sim phat thelo am di chu chi a hiện ngai chu amo na de eso stipend hol im cha poi mo lo chu toi I tu I cha te vin khanga a in vet wa a ki thi ka wa mi tu a hi elite class o tiute elite yang chu ma yang ga di na ma class a I ho society aba elite class political class tiute power choi ho tiute ama hoi me lo na za me thi chu o bài à G cái mấy thiếu cho anh ấy go hậu cho kia à vài cha nu nào cha cả mình nãy mà cha hui thu cha nuôi sĩ ta bộ lối à bộ nè thấy lo vào lăng ông ấy cho mọi đó à nuôi sĩ mua mua bộ cho mấy liều hin nếu khát lẽ khát sim college là cái cây không piho city là cái su không piho cho phải phân nào vậy tao ấy vanga mấy liều cái lịch sa đàn chú phải sung à bol thì alin ho chú tribal ti tang me ri la yang outskirt ja ma chengo khum mi hinga sim lo nang chi piti mi hinga na sim di min ui chat ta banga in sunga bune dinga na te hi cho ta ni piba na chen khom nom kinam a feel lo cho a moin I ho elite class hoin am ho a noi si lo hi me thi cha ane go ani cha o ki ba ya cha chi a feel lo cha mi pin chi a het na nga ye ka ti cha chi serious ta la lo wa le khát lên nia target wa zo điều chạy bằng năm pi downloading am hong download anh ấy cái chế sana xây đi ngã cho na cái vang chuẩn group họ chung thì kinh nghiệm na ima cái này at one point of time mà cho cái này là cho xây bằng cho cái mà cái xây bằng cho anak foot to họ vision này anh bol họ chú hay là khát na tu vang thì group họ chung kinh nghiệm na city ông cái này là chẳng phải cái gì làm tỷ lệ năm pi ngay lu mong kisan inna phalla kipito ahile ipija tu nya chu operational area boy pi bet na ipija chu a party cho boy pi organization boy pi na lan ala sai banga chu min noisi na chung nu nga ai bol la ilonu tana thopala koya ichanu inaw nu min akiu changa kaya asigo kiu na ichanu inaw nu tam ta min ahina su bộ pia ta chỉ dâu đồng chu pia chu tu na chu ai le hỏi ông chu pia chu tu na chu khăn ông thầy đâu pia chu tiên lo no yang chu organization som la nga lang na lai pia UPF no yang chu isa chu na lai ai chỉ cho chu if they cannot sacrifice cho chu sacrifice a bo zo lo di va le tu na isai bang wa chu năm pi level là rồi nó son ít vàng và chú chỉ chút doubtful hi jing riêng cho mà bộ kiến cái sấy chú ai pi hi lệ tu chân à món sấy chú alo kỳ rất thấy nằm cái rất thấy đó tu chân à món sấy chú 2023 rồi chú khát về bên trong talk trong lâu hin hi chỉ talk sát chun khát về ít din muốn nô hi cái họ demand strong ta ka put up view amon accept thay lo wa cái họ dong ka fair wa le cha chun nam pin ka chung thủ tận ati ji a chu hi chi chu khat bei wang chu ki pha sa le ki chu
ka ga gel hena ya chu ke chun amo tu i chan din ka tin pi ka pon pi ka tin na hedi po acha chu athu pi na sai dinga chu athu pi na sai dinga tu nya organization jong operational area boy pi siu ho chu nam pi levera tam na ding khat hin pu du nin te ti wang chu ken jong chiwang chu ka ta san nai sai go achi chlang pa chu a pre condition ho neu ho chu supulit ma saw nang le jang chu ta san the sai banga chu cái bạn chỉ có xây dựng cái chỗ, lúc nào phu cái là điều thì có xây dựng cái chỗ, có hậu điểm đâu rồi, you must take our revenge, cái revenge thì cái là điều hầm, lâu thấy là chú, tụi mai cái vai phụ lâu và là revenge cái là đâu, anh nhìn na chú, chấp băng coi hi lệ, năm chấp băng, u kí dù, mình hình khát chuẩn, na bọn na dấu xe chú, mi chung à chỉ định là cái vấn này. Na lekha sim na dong you have to be the best. If you are going to be a footballer, be the best footballer. Business owner, the best businessman in town. Entrepreneur, the best entrepreneur in town. Chichu, that's the way, the best how we can take our revenge individual. Chichung chu na chu nam pi level la dinga phu kila athain na pinu chu khom kit lo ding chu chichu phu kila an thei pinu. Ai ho to ma ki bai hom ding hi chi no ya chu diu chu thu pi ve chu ti lo le tu na ini sang wa hi lien jo kho jo ha jo hi tu cha nan tu di ku chi wang chu e cha pang cha yong chi wang chu ka mu ti chu he ka ki cha ti a hin ken ka sei chu khat ve hi a mo jong mit mo na mit the nau ki chi ta mi pin jong i sei theng na du chu khat ve chu tok in sun cha wa pha ham ti chu ka sei e te yong sei ti ha cái lồng ghé là vang cho na anh có phụ phan để bị thấy được in lo sao không khóc vậy cái ghé là vang cho na SOO hi ta sân da riêng một cái gì chứ lead nom tạo về là ok lead tạo về thế hi lệ talks negotiating team chứ CSO khát hello lệ epiham officer dial khát ham khát chút include tạo vô chứ chú lệ Mipi cái lùng đam đom được rồi em khát chú center to âm họ cái hệ thiên là khát hi xây to thay lâu khát em khát hi chỗ achi atayo annexes rồi achi zone thế này tiếng ai hi mi outsider khát hi la lút nom lâu ham thì hi là sẽ tại hiện ai là hết chi chance khát để biểu tế thì ba hi hết chi chance chú mong luôn rồi thằng gục sung chú government nasata study about getting an extension another 6 months to itiki bor pida padem sir ko like to correction na ga bowling ye khadai thagu mi talowin na tu chung tok sa pada hi 1 years ai tai kum khat zo adinga bol ai tai 1 year hi jong le trong ta chân lại bia bol ở đâu cùng nga ka ta san nai sai lo kum khat hi nai jan hi jong le SOO cái tìm mong chú a nature of operation hi về tao ta san thêm mong hello chú people centric hi mong lâu chú people centric hi mong lâu chú talks up chiều nhung le mi hết sa ta tao tu chú nó rất đi ta xây được à chiều chú na cái gì chiều dàn hi chú quay mặt cái hello chú mà khát là cái ni hòn bầu cái hết thu hi à mi pin giống hello ông ngồi trong lệ Mipi consultation mi chỉ cần phổ thông cái việc là xây lâu na ya chú cái vòng chuẩn anh chú mang nè bên nó xây bằng anh chú cái mà cùng thêm bên tin cùng khắc chuẩn nông tan sai bên kia bên tiếp bên kia mà hành lắm tu hiện cái gì xây chuẩn public apology about ha resignation khắc sẽ bên tin cái gì xây lăng cài thì đến chung cái hàng SOO cái cùng đàn tin amoja alo kini eventin stipend kip chat am ta winte hichi ke sia atha newly instituted hojun hichi public centric pa hi hentin hichi public voice jun elam kai hom phante to hi angai cha pen ju people's movement chu abodan za chan chu moment ke method of people's movement chu le lăng cài cái thang masalo tiếng mi khát pathianen alo le mi pin ata san khát chun ahin lit to thea amanu ama pa chu mi pin azui den du ma hele amanu ama pa chun lăng cài khát
thèn hen amat a thèn đi hilovin ukin pi ham ko ham khat chu thèn sa hen ti ka he anh chu a hi the lo de ngai rong le ke jet si chu atang itang dom na pen wa hi itiwa hi rong le constitute tha bol hi tin so ki kum dan tin tripod ipipod keng thum sei dau hen lang eti chun mipi adi mong in ki sem hen lang mipin ki hen lang hichi ke je sia tha pa chun ei lang ka le phading he nang ni standpoint a clear tai na chelai chun puhe sang khat ve kong lut no min na nang question kan do be no min chelaya kan do nom chu tua chu nangin nang point of view chu su group te he khat ve pot pot nu te na ti chuna of su extension zo le chi su extension masanga chu mipi ho zo si heading chu territorial integrity of manipur masanga su extension ani bor na wa ani soi pai ani soi ni bor pinu chu territorial integrity of manipur chu among ta ya tiu chu le to hi political stocks news ang le territorial manipur territorial integrity ki tipin hi na chi hi achom khup thei di vem ipiti alo thei di vem ti hi chi question adinga last question anin don put wang ve thei di ham nang point of view an het thea ka sei dan chu logical ta thil hi vet jam ngai ka sai ke na achia chu ai pi le king kala tan chu nobody is against people's movement ai me ma ga lung ki pa na hi mi pi so na je mi pi ki pin na je ngai na ma bo chu talk chu group mon lead about to him ya chu logical ta chu ka sai nom pa chu pyam kya hele ip hele integrity chu ke lo dinga chu amon soen kai wang chu I think that's a big issue here alo thelo chu ei la dana chu a government chun check and balance ki chip na ham tia ka sai na chu ip hele mấy thầy ho dòng chú temper cho Việt Nam hầm cái ho dòng cái temper Việt Nam hầm chỉ ba chú hết chuyện này acha chú abula cái sấy chú chỉ hi hỏi ta study board from và hỏi ta analysis board from và phải bị cái sấy này acha chú a close anh nhìn apa chú under the Constitution of India under the Constitution of India chú anything within the various articles hija so under the Constitution of India so settlement of trading ale which article no ya settlement of dingham 3 dingham 239 dingham chu tir chino ya cho lampi trading ham ki ho chu analysis ga ki bol thu hi acha chun ai pi le hi cho chu akichi set pa chu ki ta ting le tu na chu white paper chu me chiong cho kichi tai ki wal chun chi chu le ho thu hi na en ken ka sei chu hi cho chung chu na chu hi chia soi na kai nau ban na tu tok sa jong hin iman na hi po ve chia mi pi hon a ban step chu il kila the na diu chun a mo yong chu chi chu phun sao te ti chu ke ka sei ke din na na hi chu ke view point hi chi chia chu ya a soi kai chu pha ka sa e ka ti na im cha yong poi a chu chia chu chi close ni chu close ni da pa chun no khat pa ung chu override apol thayam ti langa pa ung chu ka ga la nai chi logic ta chu ka ga ba nai aban le thu do aban ni che be pai kin utin question hi tham chakhat in la south tim tawin chelaya kan do benom chu political negotiated kiti hina chi hi manipula hi jathum cheng khoma hin kuki hin naga hin mai le hin na aban le Manipur mail hete Manipur government to negotiate dingham naga to negotiate dingham center to negotiate dingham ti janghi boi hungum tan tu chung tok sa chui ga ve vina hi le tanghul lang naga lang ho cha zawpun ka cha naga ho cha zawpun Manipur government to abang le su group ho to government of India hin chi political negotiate ki ti hi koite to negotiate i bol diu ham na ai lo le mail hete negotiate ham mail hete ni nu pd vem na chỉ rằng cái số này chỉ là negotiated political negotiated law in negotiated political settlement ti này na negotiated chu mang neo na sei khat lunghan na thei ta wang chu close ni chu ke chu na ma bo chu logic ta chu thil chu close ni na pa chu close kha chu override and ball thei ni ham tia chu ka lungel ka sei tu hin ai wangin akichi di khat chu kichi talk si tripartite hung hi chu
na a tripartite talks a chu Manipur government hong pangte te ti tinahin hi chu Manipur government na panna talk sun territorial integrity compromise an bol di wang chu chiwang chu kinep na chu ha sai ka sai na adi chu masa chu ina sei chu su group hon anjo asai ba ina lep mo chu masa chu tripartite hin tu hi bipartite hi tai government Manipur government zawla ki ko hi ta ja chu amon a close ma cha hepoi to chu gani donga ji chu event kinale tripartite chu government Manipur government chu hong pangte te ki dia Manipur government pan na no ya chu UT with legislature chu achi Manipur government chu hong no mong dinam tiong chu jong chu mi pin head kit ngai suggestion na nam sarkok na question chu ke het thelo cho chi political negotiation a hi stakeholder dang ho jang pangle phante net yam mai lo le nong zon het pan sa leo chi negotiated political solution ki tipin hina masanga chu bipartite hi cho pohe jangan sei bonga chu bipartite hi lai chu direct government of Indian to negotiate bol theo cho na to chu tripartite hi pha na chu mai leite nui mai leite jang chu present hi pha wa chu government of Manipur present pha na chu chi chu kui pin to negotiate bol diu ham government of India to Manipur government to ibon wa chu political negotiate bol ba le na hung a hi thailo ding tampi hung de na chi chu ka do na hi aki hial lo chu aki hial hi zania soi ki kaya alui pa to aki hi na khat hi kem ki sul hom chu na eso ho kem ai chi chu hi bo cha dang si hi more or less the same cha chu Manipur tripartite jang bipartite jang hello tripartite hi union territory jang hello negotiated solution which means within the state political solution within the state cha ki hial nom lo aki hial chu akem muniau khat ala apiu hi na adang ho chu ma cha ki hial lo ki hian na ki khan jo mang na stipend chu directly through the cadre account nga chi người già ông ta he SO te he chi mi khanin sum na pi ding ama ko ma cha thil na thum ding I thei lo cho ma cha thum to he ta a de a sei ngam lo na dia ma ki pi he bo chu me ai chu SO chu ma internet net la yo le ke wang jan a boy ma nge ka ti chu ya chu ai pi le na khop ai pi le na nang le ke ipo da chu ke cho ai pi le kin ka sei chu chia chu amo yong ki che sa na I mat thei na diu chu I chi tok khat be chu lu sau sin cha chun ai hon yong na hit ti bi khat ti ki chu che sa na ho standpoint chu hong do thei nei chun tok khat be chu lu sau sin cha chun kan te ka ti na chi ya lu itabang tok san eu izat ve ne hi seriously ke concern hello mi pin he han ti ka ti chi tabang ti thila so sai he han ti ke intention hai to azona mang mi pi chun chlaya paper soi kai hu asim thei lo ai khat thei lo tam mai cho a be lo yong tam di cho a soi kai bo ko mo ya content sim lo dim cho a het thei lo tam mai cho a chi a chu a to su khat be chu lu na lang chi dung zui chu ni hon decision khat chu nam pin I ho lo ki tin na chu su ngai chu la ke je chi wang ke ap epam ha sa be apu zo lo hi ale on moral ground a ki resign a chi wang chu tin long ka support ne a ji chu ki khat apoi mo khat ki chuna po he jang phung le chang he lo la trai bai sai ki khan ho hi yo ki ka hi epam newa politics ki bol to ki kam le lia khat ga le hua khat hung shot ki na khat le hua ti ho hi yo ka chi ki chip tu na pa hi ki tu na hi lo di cho aji chu I ki tu jang nga hi cho chi jai ka sei cho hung le chang try ma I su ho jang hi this is also like one of the factors aji chu mi pi jong ki oi mo to le
hi chita banga hi ki sa boy lai chan wa hi chilanga i aspiration ki chip no ho hi accountable hi thei lo di cho aji cho ami pi chun accountability cho amo ko ma i accountable sa di hui ai banga i holanga ki sa boy ju cho issue cho mi sim ji hui cho ai chipa hi tribe issue hen lang nomenclature issue hen lang ai pi chu yang la chief first important chilo cho hoi ta in gel hen imung phat le hi chi mei le ho ko ma sa nga khu u keng te ki tiang la kin kho sa lo cho dan chu hi nge chi priority pa hi abung pem prioritize bolongai cho poi mo he ta phunga changa thil dang dang ai ki sa bo yo wale chilanga wa na dei de bole mi tampi thi de ti chu ít theo đọc mà dòng phóng cái trang lấy bí sinh nè cái khát xây nghe ít khát ông đàn thì ít chạy xây là làm nhau không được cả cái xây dựng khát thì mình có lại second anniversary in cầu và cái xây chú separate administration chú ít thủ mô hình AP due to government in Manipur mi hoàng cho AP tổ ngay chút tiền là tu nên hình nuôi họ tổ hậu sở họ áp biển thả mà sẵn ngay nang ban ka zat mi athisan ka phe na hiya na ho sat na chu nang lit na noya chu nei pu jing nom ma mi pi chu ha na pi nom lawa hele mei thei hon e ho chi in pi do du chi pi tin ta sa no a thing noi hon jong na phunglen na chang chu na da tha nam pi level a dinga ki ko khoma khat hi ding ban na det thei lawa hele ai lai cho mấy lấy hòn đi họ chú separate administration na dinga hung nộp điều chú ang chú cái niệm bảo tiêu cái gì chú à cha chú giá đa bảo tiền các ngày lúc ta hậu số hòn rồng nó hậu sát nó nói à chú mi pi họ chú land right na pi thấy là wa na pi nom là wa hele hỏi lại à chú separate administration họ separate administration cái mùa tiền này cho chúng ta thì cho chú rồi à say mấy cái sẹp là mấy mấy ít chen na wa igam wa chun mi pi phochaga ho jong kyo tan that in cheng han it's land rice ho nei pan hem a thing noi hon jong khung la changa thil na bol pau hi nam ngai lu mong na hi wa le tha vin lang khana hu ding vi te ting la chun ta san na mi pin an hung ke nei ding tu na i bol jong siu hi ki khat bol di til phung le vera chi le ja hi i thal dok mo jong phunga chi i politics bol jong phunga chi election ka jong phunga chi achia hi inam mo hi adam na ding hai ai pile chi chui phut masanga chu cho be chu precursor hi ngai chu cho be chu e ho ka la chu ki su to them ngai chu acha nang in ban na power pi do ngap chat lo chu manipul ten ho separate measure in pi du pi chu pi kinep na ne nang dinga chu ke chu na thisan na phe ba ban chu chap banga chu na ngai lut lawa na power chu na tha nom lawa hele pi bol du ham chi chu ho chu e ho ko nang pin tha na chu ngai chu he chi pin tha na chu lo hela mi khat ping than ki ti chu ga moi se bol du acha chu e ho pa na jong hiel na masat a he na pu pa khanga pa na ho sat nan lo hen gam le se chu na i thei lol ta hi wangin chi gam le se chu koi ja bit ham ka mi pi ja bit hi la a thing noi ho jong ka sei jing ke chu chi na AK rifle chu na power hi lo chu ibete naga ho area khat be le silanga jon lam kai lin ta ka nei wa khulang na sun te la khat lanin ipiham adai dan nan ho theu chla na AK chu na power hi le ki choi lang mai leila gawan lu tungo tuna mai thang na do man ki sen the hi koi ji ham mi pi ho ji hi chu hi chi pa hi het thei lo pa pu na num chu chia chu hi cho hi ni het thei lo lai se wa chu ip go mu jong leo han ki bit di lo chu i thi ram di cho chu kha do pha de tai
Ichi ho jo si aki shooting le ei wang chun separate administration fi ho dinga aum sa he kat achu ti lo wa le iklem mai hiểu chu au sa ho sa kha ni chun gama khop jong la ki ju ve cha pa wa chu a system chi sim to ting hoi lai chu kon pi mi mo ju thil ju mo ju ja pa wa chu ikilep ki do ba na ya chu mi pi jong lung mo nga thai lo mi pi jong ki hol ta chang thai lo ai sia chu aki hol lo phana igam mo jong he ki chan riêng chu to yang ukhul ga ma mi jan hung jam riêng ta khu kéo cha kyum cho jo khu kalam kai ti ho chun nam gam la nam na ngai lut mong wa hi le I chu khu jo ka se school board se boy pi di lovin a fila ki chip dan chu a strategy to build ngai koi chu striker dam koi chu midfield dam koi chu defender dam koi chu goalkeeper dam si chu a ki a jo chu team wa kom ting le goal ki khom mai chu ti lo le nang chu na thiam nang in za nin carry team lang o I team in lang na tha ha le yong le goal na khum lo di chu izan in ki chem hoi utin goal khum lo wa di pikana ai chi chu goal khum na dinga chu a fila ki chip dan pa chu ki chipa chu I chip ngai nang in kai captain ka he bol chu kai bon ka pe din ka hoi le de na ti lai sia chu ki yong le goal khum lo tuin a China lang ni mano tautin chelaya kan do num cho hi le chi zan hi current news ai kyau lim naw cho ahung south thim tain south tain lo tawin question ni bo sai lu no ham ka ti le chu chan ni ge lovin tu hin a China lang mano tautin chelai hin question khat ka do be nom kin in laya ka do nom hi nang ho hi tu ni khwa hi ke hin ei ho society adinga aching zep ai lo le nampi adinga khor thim zep tia hoita selective ta kan hanu na hin tu ni hin iga ve din hi le lam kalang hi prime minister pa hung ding jin road repairing ima zo si hi na saten hoiten achil ha jingin chelai chung changa hin tribe wise culture chu mo jong hoiten program mo jong ki pong latan chi chung chang hi ngai dan ipp na nevam khat ve command nan pi thei diu ham ipin po pi diu ham kinep nom nam tiwa legal lang hon se no sawang ama pi ya mi aza thi zo wa kumni zo wa ngai pi bola ma lim na kilam da ama yong mi hingi hu chula in kho poi mo lo ha modi prime minister he ti wanga cho bo khup le jing di lo cho gandhi lu chong tong than lo ya ipi la kai ho so extension cho jing SO te yo ema mo ventun civil langa ki ema gille aki gonda no ka ve na hela mai vengen hiwa na noi ja on the dan no he kan noi on ji jo lung yong ka lung chit ngamo ipiam lung chang ni lo jo lam kai ho lung chang ni lo jo chan hang ke kan the thi la man na zum hoi na ki to ta tu Honda tiang 8 kilo pau ahung good mana menjauh si kita nama hampa kibot na khwa jiat chak kunyo kan ja dan chu koi hamo ama na ta chu I ho ve mo de ho solution oriented na hung rong hilo chu kin dang kana mizoram ma kin nei chu na a chu pa la ma hung pa mai da bang chu Ichi may dinga yung chu ichan ihin gimpyo wall of remembrance or coffin ho inilaro agur kin na CSO ho yung hi man theo yung zilo cho people's movement boarding akitilala ating CSO KSO general headquarters Durachanpur akithumle kaya dinga ele ima personal akiboarding aba sa agur do ba na bonom na nang namin ki bole adi masi min ki bole di boy sewa ai ma to modi hongut pa na bola hi iti ki pe yung ho tam na e ka long dong mo so ilam kai ho he long chang nei lo pe jo ke yo min him ka he ke yung rights ka nei ke yung political rights ka nei e pi ham kha ka bet sa nga ye
it's a democracy and political dissent pa hi ha shu ngai hi jo I ho hi conformity la ngai chi win din na il khan ong ki sem dol conform bol ri thu ngai ding thu nun ding bu khup jing ding ti hiu cho ta chang da che cho ya I mean ino shu center in ino shu I chen pe me le a go ho don me do mi me se di ti ba ma I ho sanga na sata hang san bo chu anu me ho hi ba pasal ho hi hang san zo bo chu I ho yong chu a mi hi na hang san hiu chu a hin in lam kai ho hi CSO ta arm group ta lung chang nei lo ju I pem khat be a ki dang khat a chom ble khat be ka bol de hi go with the flow it is ju ju ipi mong de a chu ki kham thei ta ro hung chu hung di ya hung ta hi le lem sang a chu it is sent yo ebet sa chu demonstration boarding India tian jong Simon honga 1928 go back Simon tiu chala Modi also go back Modi ti mo ai chu ti mana la choir la sading alo la cultural dance boarding chi ko ya ko na funding hong kitta dan hi agreement is se pa ho la hi cho ai hong hi di ya na wang sin on ta he Ken kan say ga lam kai ho ken kan say ta cái kinh nuôi dập tàu tê okay lang chu emotion outburst ball hin ase di pon na ewa ken kala dan chu moni chu as a person na chu ema tan ka munom de hi chu indut wa RSS to connection tilbon na to lu si ema personal ta chun mi hi nang ka munom po na me jong ka buang la ka tha ai wangin ama chu with power and position tu te ding a chu ho dei lo wa chu ki bu mi pon ma chu Indian Prime Minister pa hi ho ding a chu Prime Minister pa Manipur siam pa hong ding la wang chun koi no mong sang a ka de Prime Minister pa hong poi ta hi kina hi ikipin wa iseo hin to hi ai to ta zo wa wang chu hong hinai ki mo ki chan di ko yong le ahong poi cha idung hano ahong kina yong le invest kam kit lo diu ahoi chi chuang koi te son ka po le da ka kup le da ti te tai ma chu yum diu da ni no mi en kin ka gel chu modi chu as a person a chu ka sei banga ji ka mun no poi hin ama chu Prime Minister of India dinga government na chu ama lin pin hin ani na chu chung thu hi solution om dinga le Prime Minister o hun nào na chi hi ja chu ahung pat na chu e hon jong chi chan chu ki la wa adi chu dilli a yong appointment AP lo chu so e ho ati ham win MLA ho kisan jong appointment pi lo chu mu pi khom jong sa lo chu sia jong chu mu pi khom noi sa lo e boi nau i lung nat nau sei kai lo wa ahung pat na chu hon jong adi chu mi khat chu yes kiti chu iza bol chu ai la ai kiti za bol na ya chu ama za iza bol ba as a Prime Minister kati not as a Modi Prime Minister khina chu iza bol ba e hon ilung nat now ipu nat now I demand ho formally ipi wa isei chu chu phajon ka ge ahin alang khana jo ama hung demand na jo martile symmetry ho I don't le silaya coffin ki koi ho la do ki ho wang I think that's a very wrong step taken so do cho hoi ta decorate ball hi chi hi za ka thiu tio su pata ba sa pa isi to bang thil mu sau do ba thil step la ho action men lam kai ho wang hi chi hi bang set na thil mu sau le na IP le bang set na tao hi we don't have leaders who have the guts to take decision in the right time na so that thing like we don't have leaders who have the bandwidth nei lo
leadership no ya ina no ya chi ja hi chi e boi le pian chu modi visiting to again kanung gel ka sei to à to thì tóm lên tu ken lên jong neo thu khat độ ở chạy na hành lý tàu tiền chạy à thu độ ở chạy này đi ngang cái độ nôm cho cô penalty số hi cái đồng nôm vin tu ni khoa hi song cô thoma ding ho chạy lại cái rất xia hin aban lại MLA hin aban lại su group mà hin cho hi coi penny dù va i ti điều tam ti hi năm vòng lại ta hin gã xây đi ngã cho năm Mipi tiền izat cái xây dựng le leader ho chui ta sân dâu đi đi po vin tu lại zong chu i gã về vin hi le zan ha zong chun zan hi thu so ji chun zan ha kai mu poi ti zong message tam pi zong kam muin na apuna zang tam le in cha hi koi pi ni zu yuwa iti ki vai po diu tam ti hi ai mo personal opinion in na 1 minute tabangin năm Mipi te message pi to ko ma ni gã sei pi thei diu ham sar khum hin pano Okay. Zui ding lam kai ichi song kol thum kyang thum ho hi. Mi pi to ki tong kai san ka ti pa na. Mi pi to ki tong kai san thei the pa zui di hi je. Tu a hi event le SOO chu mi pi a thet mi pi imading ati lo. Mi pi SM mi pi ka hi na imading ai ti lo ya chu ken na SO imading ka ti lo he. Ke milan rong kai pon ke as a concerned cookie individual person in aga say ama hon mipi imaden ti lo jeng gen zo imaden ka ti poi KZC jo mandate ne hi ti wa hin mandate pite interest na ato lo ji ven ami ho ki ta lo ji hi ami pi ho chun integrity ne lo ji ven dan ya inept a hi da no incompetency aga so ta ve is it chun as an institution or organization ke ZC chun dan ta jong le ami ho chu ki resign mentin mi pi do ki tong kai san the mi pi a konin atha ke hanote chule MLA minister representative so yong he ama ho hi SO pan SA pan tu a he mi pi to akiza amat tu the lo ban amo long ki ma o hen na ti chu mi pin rong ama ho hi no ha the he mi pi voice aha na hi le be right to recall ki di kha ame ya chu e hon vote mandate vote NP pau chu ikile la theo he as a democratic country ina chu na ya chu hi cho thum la chu mi pi ki tong kai san the di chu zui de hi nge ka ti he SO process ka te lo hi pon a history hin na hi le tu ni chen jang hi chen na chu mi pi to ke za to the lo wa om ja chu de lo kha ka hi is it chun ke a wang chu people's movement bo ta san ka hi in ke man jang ka capacity a people's movement a dinga phangona le promotion ka po jing dinga hi platform ka mun hi han pai lai ka se na ka sa na hi jong le people's movement a dinga mi pi ka ho pi jing ding mi pi educate ka holding Mipi sensitize ka holding ikke so hi people's movement na tum do den ka gon de hi ke chu ta san final ading aju SO aginem lo ke ZC aginem lo MLA aginem lo ka hi Mipi aginem ka hi Mipi chu pathen same a hi en al by pa jong pathen si Mipi a hi na nang khat chu koi khat chu ka support ne ti jong le thana pi hi adam sel pan ka support ne tiang le thana pi he ji chu mi pi ni him akidan na pathian kila na ya ju mi pi ka de he leader sanga mi pi ka de he mi pi a ko na hung do pa leader ji de he to a leader nei ho hi ama ho self style ne hi ji wa etabang pathian kila na ju nei hi wa mi pin ki sang thelo ki tong kai san thelo ki gal kai thelo ding hi ka ke pa jan chu he bố rằng nâng nâng xây điểm rồi điều chu rồi đi ngã isiam và lệ cái gì chu cái túp tại rồi điều chôm mà tha đi chu lo sinh na hiệp na cái gì chu cái túp tại rồi điều ở hiện thì là ya leader so chu incapable hi lệ amo chu share điều a platform tha siam ding chu
phát trộm ding e platform is siam pau chu su ha ding and hi platform ma leaders position ai koi ho chu Mipi lungdei bong hi lo le am ho jo chu i khel diu ke zet si chu ha ta isu ha diu ichia chu ichi diu tuna chi chu akisu poita khat ka siam ke diu the thing la jong cho kisu poita khat siam ke diu ti chu that we are going to be like a job for the world chi chu phachom lo chi sang nga chu ke mi hi na mo mo nga chu sa institution to respect balding to ha ding chi apa na chu ho movement to ha ta ya amplify balding chu ke chi nei ta ke je chi chu yung kiloi khom nau itut ta khana ka mu hin atwa leader position ai koi ho chu kan isa lo ba atil tu sei la sao ho isa lo ba la mo jo chu share diu leadership jo chu share diu ke je si wang ha tai su ha diu mi pin full support bi diu mandate and legitimacy chu amoi bi achu ta ting le hi chi ke je si chu ho hen pek hi lo ngai a ke je si jo chun mi pi mandate an nei jia chu ke je si jo chun su ho ko ma su group ho ko ma nei ti diu ku ti diu hi ti jo chu mo na sei diu a su group han bol hin te la angao chi win ti la chi diu ding win te la ding diu chi chu mi pi lam kai hi lo hi a ji chu su group mo chu respect daw han ka ti nei lo khat la khat ki respect to chu ti chu lo sin nei chu a su group mo chu noi si tai ho jing wa ipi ha imalo tha dai sei jing wa chong chu ki respect lo na chu a su group min jong khat respect khat niang respect mutual cooperation mutual respect nga ti chi diu a hin ke je chi chu they must not become just a stem for the su group ti chu hi ngai sarmang a chaina ding in se okay to anan question na chaina ding pen ka sei ma sang chun ajo thilong ho coffin ho akila do lam chicken kan hiat lo hin che ho cha vet nom lo ala modi jang hung do da han lang hung da han lang a chi ngai lo hi to ai kan ta lo hi a jan hi abong chi political solution chu pi hen lang la grand welcome bol thei to ai pi lo na ki hi lo wa pham athia mangte dinga jang hi pham nam te dinga jang hi ki za mo na ki nui si na ta ki lain aga chi pi jong aga bol da ma pi di jong lo pi to a sei di jong lo pa thi chai ta a political solution la khununga ang hlung dinga hitabang na tu na lo di ta la safeguard la pi lo security la pi lo ima cha pi lo cha ga chi ngai adi dia on top of that ai chi cho coffin ho la do sa wa ipi ho ya la chi ngai lo hin welcome jang khat cha yang ga chi ngai lo hin prai modi welcome a khat cha ga chi ngai lo hin tile chila ya gala do chun kun ala do sa ham disipa na la do sa ham kui ham athite do hinam nampi kinuk to no hinam explanation api ngai kui organization yang le chi abol ngai chi kin kani gela he honest a cho prime minister modi amit shah he ipam daring leader hi cho chi ai political solution yang hi hin pi thein tin aji chu athia mang hi zat mi thina tu ho hi adivasi tribal ho hi ngai lut na nei tin hin bol thein te tia capable leader ka koi hi ta banga chu ngai lut na nei lo mi nga hi ala chi lo ngai hin cha NUG Burma ki ai alangkhat ki da he diu kha chu Burma situation ko vela chun alangkhat a China in open ta junta ki thupi alangkhat a NUG hi India jong hi ki thol le cho a region I peace a day cho the region I peace a day chamna de ai wanga a hat lang langal he le bo cho democratic leader ong ki form go le New Zealand al hai ji langkhat ong har go le iti ko both side a ki chi mai bo chita bang ju me le jang hi I hat mo pham negotiation table ai
cha badai din lowa I sacrifice thetiu I sacrifice be lowa la wang chun political solution wang chu tu trena wang hi Modi Amit Shah hin capable jong le amani pan pi nei lowa yung pan pi diu hi ta sanum be se lo a China na kui shana kui I khat diu ham ti chu chelaya chu niau khat zawin ke hin I sacrifice diu tam na lai he adi a lam kai ho dinga chu ke thim ma hin sacrifice ding tam challenges tam ami a jong hi ki bera tho hin I ho mi jong hi ai cha chu ha san na di tam piu men ai wanga chu I kam chang be I din pi be chu din pi ngai cho cha ba din ngai cho ato hi niau chi khat gen thei thu ding jong ngap lo ja chu chi chu ki sei hin ki puna hin a China zui ding a cho zo a pu he jang hin na sei chu sei su ke tain ke wang chun niau khat ka ga ha be nom chu ke za chi hi ki resign no han aji chu constituent assembly jang cho ma he ke za chi in pi zo si to han lang moin ki resign han lang a tha in hung ki thang han lam kai tha aji chu Mipi de ya la people's movement hi jing chala chi chu ke de hi ai wa tu a wang hi politically a jong a ki resign lo a chi a he chi a la moin a signature ga kai sa chu kyon ka pom ta po we yang a ti thei lo din let them resign a thaung ki form in tin a tha ho chun mabani phui ki tawan political solution ni khet ni ni am loading hi ni khet ni ni am loading hi ki nom cho kum kha yang la mai thi kum ni yang la mai thi cho ai wang chu ki ta tai dinu ngai cho din munu chu kum I za la pa chu doesn't matter ki agree cho modin jang pi lo mai thi thi mai thi a tha khang tha ei ho ling hoi prime minister mai thi chi khang ang chu ni dal lai mai thi sei thi lo pi chu ai wang chu I din na pa we ki chi chok le lia akikala ni thei niau cha cha so ho po thil niau cha cha chi stipend ho po du cha nai ma tha wa le chi chui cho boi chu ani chai jingute tu ni kyo lim nau he hong sot tim tan tu ni ko ti sin wa Seigilkhomna hin ki ho piu chu pu he jang mi sau social activist aban le pu pauzo golhang pauzo khup guite keso president Dilian NCR aban le golhang sailemang kohul information secretary ama ho to yung ki holim now topic chile from suffering to self rule the people's movement for a separate administration movement ti topic mangcha ihung ki holim now hi chan chu hi tan tin ti sin wa Seigilkhomna ve zo se avelin na chung chewa ki pa thu kan se